Tahu cerita orang sampah anggur kemapai Yoma camp director ada dilabu coba bayana ada Hansen atau apa pancu kumai ko krisa kamai la bayi Yoma council member bu Hansen kawan kamjengga tawa tiapa main dah ada 초대 목사로 보나 그냥 또 돌아와요. 다음에 세 해 한스가다 하다가 가들나가 봐요. 뭐라 여행 오면은 옆가만도 옆 나이가에 또 왔나 아도 잘 됐나 아로 기도 목사하고 메리컬 힐링 프레이 미니스트리 하고 살람 모함에 잘 됐나 왔나 완식 불만을 만든 만용 파고 영원한 thank you God bless you tawa konyak lana ijon mo sinari ja saya tawa akan terima dia mendapat director bagi puja akan mereka menganggap hebat baik puja 247 churches right 247 churches ini boleh atau filosofi kau tinggal di mana Baptist church yang boleh wajib bermain lana ada engage lalu mana tahu yang orang kau dia sedang beropa atau hebat Allah yang tahu punya kata punya pucat kaya kau tahu cancel mereka jadi wajib bermain sesama orang tahu experience kata aja ada orang tahu yang hari healing power kau bukan aja sih yung hindi dia hayang boy no man mo boy yung punya ang ijana jaha jaha kana dai nak china theni kaman miracle healing prayer ministry dia no man si ko mo ora yung mong may hado chai na hado ka mali mo so mo ka mo make this wa him chai na yang kayu yang nilai lama atau menggolah kau dia jauh mana apa tahu dihuwa atau teman mereka menyanyi ngopi teman lainnya ini tempat aji wajib bermain melukis hanya cari khudai revival teman cinta teli khudai Ribahan itu kita doi theke itu kita asli pernah zaman kamu mohon ribat itu mahu nanca lihat pun atau teleng pun ribat lah miracle atau hanya miracle adalah miracle saya bukan ada mahu atau kalau kamu nggak tahu jadi uang nang nelu apa dengan semua apa dengan kau di jisu bisa dengan anak masalah lain apa yang kau sih dengan baik ni boja yang boleh nampai kamu yang mulia atau kalau ni boleh teman kata ini nak cinta yang boleh cinta isi ini sansare apa namanya itu dia cari macam Mui surko te chathante khali hacha phumule ki jisohi moi logo gobo inam khoi gobo de sansar de moi uluk thakam tante phakam kuribo harai thaka atma uthai kena apni ke dipo oh macam apa apni wajib Baptist church ni dikau puri thekse ni no dipo apni wajib church ni khoya thekse ni no dipo apni wajib church ni woman leader thekse ni no dipo apni woman wajib church ni yupo komati thekse ni no dipo Eta isonya. Nagawa cuma niyo mangawanda. Nangki mangamu ya. Apa ni sila hana kita taga apa
kematu sekoe. Tadi wajan kena krisan maya, background layak ibak kinang cayo, tekeri layak ibak kinang cayo, denomination check layak ibak kinang cayo, kali pembetul apa? Nama kawan memujakan moya. Hada ini puja, the real Christian. Romans 8 verse 9, family. Amerika dengan tinggi sabi, Amerika pandai jadi, Amerika tour thaka to aru return. Jisur lagi something de, usur ay boleh tinggi koi. Holebih itu kon berarti mulai. Abune laga pap jisur kita tinggal nukuat. Abune laga kanti jisur laga something de akhirnya esok kita pasti nukuat. Abune tuh ipar. Lagi lagi cica, kata lagi cica. Apa ni dicoba ke mana lagi? Manusia bisa semula lagi homoi naik bersih. Hebrew ilangan bersama ada orang pun lain sebab. Makanya bukan kata atur darah dia. Cica, ibu mungkin apa? Nama itu lembuah, jangan coba mereka nak cakap. Hayang mungkin yang ibu kau hantar. Ayat pun tak kau tak dengar kau yo. Kau kamu nak cinta mana? The Bible says in Gospel of Matthew chapter 21, verse 52 na mana? Nak apa yo? Nak yo patut tak dengar kau yo. Amanah hangga, hangga yang ada nak cinta power. Ajibi nama missionary itu, tinggal kami baru ni. Sebelumnya baru ini, kampnya kali ini, mau ikut bisnis kuri kita bersih baru aja. Kalau lebih kau mana berani ikut bisnis kuri kita isi baru kali macam, ya kita tidak macam. Hei boy, awal oh dia, kalau kau berbeda tahu, tahu, please you can go. Experience dan mereka berbeda. Aji, wajib beri pesan di kau boleh baca. Ambil lagi cancer tu, ambil lagi HIV tu, ambil lagi paralysis tu, ambil lagi stroke tu. Prithivi doktor nurse bernama ibu koi soho. Holebih aja lagi itu seorang serban nampak kuda kaya na. Ami nago purel le, ami ki prakana di situ le, ami lagi cancer berhan homo begina. Kau bisa semua begina ada sih. Iman yang kemana ita Kado nyo macam sokri sama orang diam dia, kado mau macam mau jaya. Yang boy disosok ini boleh barang lagi lah. Apa ni biswas pun dihorkan ni? Biswas lagi enam tu asli koyas. Kau manubra jisun masih ke adalah kuat cacat cabuli cijai. Wajib kepada lada, ayan sagi dihurang. Moi manubra kau ni masal kaca berada ti. Tapi ambil nanti 9 years of kaca berada ti. Ekbar kami korang hati. Khuda. Kabar seberapa patah itu. Kita cari macam penjebak mereka baru mula suruh football misalnya. Lebih mereka mencoba nanti. Hodai itu mereka koma nanti lah, mereka malis nanti. Mungkin cari lagi di bawah baru tak boleh cari. Satu yang musibah sekolah 9 years lagi. School jaya sa bisan ko bigo gina kami kaya. Kami nagkakanda namin, school jaya bigo sa Charles Kumite. Sana ko limay mo de. Mo hibisi sa autobus. Kami English na dyan, hindi na dyan. Likhi mo na dyan, puri mo na dyan. Ama mabala, yung gagay ko nila, hindi kayo matagura ba? Kaya mo tanyang wajib mo manong namin, ihuhuwa.
Amike paradise ulitisha. Amike snake buhiye. Utimuna bare little bit samsa babe open they kore. Copy amile no sone ay kora bare. Even the soul manu khamra mein minu return. Itu manu to kunda ya sakara no sone jati. Itu manu ki dini ka prarthana karba ki sab kori na asli mahat to ko return. Hale wajib memang kah, wajib di sana dunia wajib berapa lagi bercek kulit kami tadi. Lebih cisol bisa boleh lah. Everything, kau kena, kau akan itu kerja. Dunia baru bersuhu juga hisap tu itu nampak misalnya tu punya tu. Wajib jadi seperti khara tadi. Lebih dunia baru tu mampu berapa lagi bercek kulit lebih cisol bisa kita tu orang pergi. Oleh Yesus Kristus kami ke orang Yesus. Asyik boleh di sana Yesus orang jadi kena faltu kuri kena. Ama bapa nak lagi kena, pura lekha nak lagi kena pura ba. Wajib boleh nak baca dan pun baca kena. Acurati boleh nak desa kena itas. Asyik ni wajib pati Yesus ke khara kuri kena Yesus khuda boleh asa. Khuda boleh kena boleh malu nak khol je. Kau nama bapa ke mati bo. Apni kan tu Yesus khuda boleh nama bapa ke sari kena boleh asa. Oleh tidak boleh menjadi Yesus. Perkara mana yang boleh menjadi Yesus? Dipakai Yesus. Wajib memerlukan akting. Apa nak korban nanti? Itu tukar dalam bahawa sebab kita kami kita pelai di sini. Akting apa nak dijual pelai jangan boleh kami cuba. Sampai berdiri kami sok jalan itu boleh tak dongki, dimana nak takkan pencuri wala boleh tak? Dongki logo di kombe orang logo ni, oleh Yesus masih lo berdiri malu berkirim kurang cakap kita, kami dongki opore boleh bawa kita Yesus tu dongki dia boleh. So malu berthai itu tu, dongki tu mati kali ni coba boleh nanti, kita nanti Yesus saja kan? Aje chor malu kan kita tak lebih, nisa balik kita tak lebih. अपनी लगा गाँव में तरह का गाने अपने जिसों के नवा गाने प्रेमी मानव रसों को चुने वो मारे बोले वे अपने राजा ने विवाह बनते काम दिखे ना जिसों लोगों ने पापी मानव से जिसों लोगों ने नपुंसा मानव से जिसों लोगों ने अपने लगा सोने काम दिखे ना कौन जिसों की बिसाने तक खाली खाना चाहिए मार्क अलाप ने रिपोर्ट एक वाला अपने किया प्रार्थना करे विश्वास करे Alo apne kiri lagi ase, moi tumar karani tayari kuri ke nasi kuch. Kayang la. Ya ada, itu ya ada. Mau kata against dengan muda teman muda lawan. Ada muda sama ini aja. Teknik sahaja begini, ya kami kiri lebih muda. Wajib kuberulang mana? 1976 saya 1966 mah ya aku sih Kristen 1946 1946 pokoknya mah awalnya Kristen jauh yang mana awalnya mana pantiu yang heyo ya hamu yang mana ya hamu kamu ya wajib mengkaji mana ya saja betul itu ya hamu accept dengan aku nak kau accept dengan macam ni. Actually Yesus tujulah. Abi kita Yesus की प्रार्थना में से शुक्र खुरी पाथर जगह दे जाइए प्रार्थना भी खत्म कर. एक शुक्र के मनम ना समझी ना चाहता मत तक पुसा. लाखों का दा हुई ना मत तुम्हें ना चाहता मत तक मिया मैं पुसाई मत तक पुसा. हंगा तेरी चलेगा. आओ ही ada mau kita tayo. आओ ही mau जो बाबा या mau kita tayo. Tidak tahu ini apa. Tahu ini apa? Hanya ini sih. The Bible says the cost of Romans 1 verse 16. Hallelujah. Kalau orang itu sih buat kamu sendiri atau आओ kita ujinya. Kalau orang tahu sih kamu tahu tahu. Minister Emily aja atau no so. Kaya kalau lagi bunga, kamu
có mình tại nhau cao mà tại đâu gì của cao mà tại đâu gì của cha tại yang kamu go tayang semua ada wala darah aja ada wala tidur tayang aja tayang sama Yesus yang bertanya Yesus tentang ya mengajar aja wajib memahami mengenai sih contoh enggak tahu saudara udah tahu saudara hasil itu informer meeting yang jauh yang ulang yang disima naga tikiri gimana sih apa nih tikiri komiti hoiso naga teman mesti sudah hijau laksa sehingga tahu saudara mungkin yang kawan terus juga aja terus jauh yang tahu sekolah itu tarik yang hancur umpu itu resip email mo itu rekomendasi memang tawarnya upahnya sih yang kayak bocah banyak tahu saudara mah kau yang mata mau beli bocah yang wajib memeluk nang saudara nang dak punya lagi coba boy nang coba buat terbangun apa nang dak ada mesti sudah beli coba boy nang dak pukul mencoba saya harus sudah ada nenok pure lagi passion lagi besi mampu apa dengan diri yang ambil waktu bisnis itu sekali kita wajib berikan. Kau tu polisi, kau tu import polisi ni, mesti sesuatu rejection tu mereka kiri kau tiku amra, ambil itu reject polisi kau gina. Kau lepas tu rail station ni motor pikir kau, telusi kau gina. Kau lepas tu sampai part time kerja kau gina, telusi kau teli Mumbai le cai gina flight business kau. Sampai kele, तुम्हारा के विषय में recognize ये मैं कुछ नहीं मिशन शुद्धारा एक्ट इंस्टॉल में कुछ ना जिन मखम जिन मा ईमान के मत तक कुछ ना ये जो मुझे हदों चाहे होते itu pastor ढका तब ही वांचित तुम्हें लोग तो spiritual की ताकत थकी शोहो को बोले थे न्यू बाबा भी तीगोन बाबी itu तीगोन ढका तब ही church में कोरों थकी शोहो को बोले थे तीगोन ढका Saudara itu ego mo hilang mata holy mo maya iya ama tolong mereka bocah Dios ini tentang jahat semsida jahat tentang hanya jahat mata kamu sini revival sebenarnya revival yang kuat misal kau itu stop kurangin revival suku curi tengah malu nanti suku kurangin revival malu nanti pakan dia berai tengah tim kurangin revival malu ke orang tu kuat orang kuri boleh suku kurang revival jangan yang kau ini mata tak kalau nak kia kalau kau cai kau lagi yang kau tahu itu apa nak cai kata lepas federal sampai jalan malu nak jalan prima ini wajib kau nak terserah yang revival membawa nak mai pun cuma isi jaya apa dah baharu hari ini lohar Yesus ni thank you to me acara ni apa ni nak bimbang kami prakara nak beri kami nak baru soki kau lagi acara ni no kemana kamu nak yang berapa saya ni change kau ni prakara aja isu ni nak kau ni isu kami tu cancer bimaras cancer बीमार होने भी अच्छी वन टीचर्स ने आए बोले बारिश हमें लगा साथी तो कैंसर हो गया ना पिसना दे कमाई के पास मरों तो रिकना मोरे आए बोले दिया निसना हमें लगा साथी की गाली तो आए बोले दी भी सेयोग तो ये कभी योग कमाल हदवती बोझा actions multiplied plus खावा खावा हदवती बोझा मैं चुने योग तब वही बात kakak tempat cuma mahal. Pasal jatuh, yang pun teman kuliah lama, tawa pasal aja, tawa mesin aja, tawa yang aja, tawa dokter aja, tawa ini jenis aja. Yang pun pasal bahagian, pasal ini nak kemana? Nak bersahari sih sedih lagi. Mark chapter 9, verse tahu kau yang lain kemana? Mark chapter 9, verse 29 ini baca. The most important prayer in fasting.
Kata dia subsidi nak apa? Cakap. Number one dia, anyula, abala, aku sudah bilang, China dah usia mana? Yesus juga begina. Oh, Yesus, kami tu papi manu, kami tu nepung sama nu. Apa ni lagi sampai dia ambil hikat di mana? Apa ni lagi sampai dia ambil tu kira mana sih? Yesus, aja ni papi begina. Oh, aja revival ni ada sih. Loh, ambil di exam. Misal sini kami ada kesukupan itu isona lagi. Kalau kita sudah ini, apa nak apa sudah kita kata sukupan itu seperti reward nasi. Kau mana berang? Oh itu preacher berkuado, ambil kau isoho. Itu pastor berkuado, ambil kau isoho. Itu evangelist berkuado, ambil kau isoho. Kau kena cudu, kau kena ambil hidup pun cawala si kau kena. Kau cudu kau kena pabe. कौन इस सोलह को उतार में दाखिल कर देंगे circumstance. One thing I'm saying, imagine. The Bible says the Gospel of Matthew chapter 5, verse 3. Yang itu kemarin tu preacher aja, yang isi nangang isi dangsai itu muda, tahu orang muda, tahu hak baca, tahu hak pura kita, bukan apa bukti kita buat tak tu, ideapi. Apa nak Krista baca Juana Habibi. Awak ni macam Islam macam ni ya. Wajib kau orang bagi kau. Ada orang Islam ni, the Bible says the Gospel of Matthew chapter 7, verse 1 menyangkut macam. Jis orang yang sampai di zaman ini tu dorja itu asal. Norok ni kusi boleh lakukan dorja tu tak asal. Allah Taala. Aje imam mau revival boleh kena. Asyik apa nak contoh walau dorja besar sana, dango walau dorja besar sana. Awak macam Islam baik musim apa? Awak malam tak nak jadi yuk musim apa? Kawan ini wajar every second, every minute, nak waktu jalan jadi apa? Ubah, kawan, iwang ada kata aja. Ada orang nak cuba ya, tapi aku ini from the back. Sehingga kita iwang yo ada kata aja yo. Ada jadi isona kau sudah nebung satu person. Jisu mau nebung satu. Apa lagi ubah bagi bulan ini? Ni sama ni jangan bang kita aji waktu church baru dikeras. Jisu apa ni boleh assist ni. Tolong bayi apa? Tahu lu kata cayo. Dia tahu lu buat. Nama cakap nama cakap cawo ni memang tak. Yo, saya tahu. Awang na ang anu kawang kajalan. Apa ni lagi paham tu confess kuli sekuli. Apa ni najam dengan hasi jalan. Proverbs 28 verse 13 menyangkut lashwa ibu kawang ibu. Every second, every day nang pau. Apa ni berkata kurang lagi paham tu. Apa ni nomor kuli kena. Ni jola kecipa berapa lagi confess. First dia apa nak dapat tu confess kurang kecil ini. Apa ni kita cuba yase, apa ni kita dolor benar itu asis besar boleh kali Jehovah. Asyik kita akan betul cuba. Nonton jiwa, teman jangan senjata